Narode, pustili su nas da prođemo autoputem. Svi koji su trebali da uđu u Sokol Štarik ili kako se već zove ona arena, Hombak arena, ušli su unutra i sada navijaju za Vučića. Tokom kretanja prema narodu zaustavio me jedan starac i kaže: Vučiću, nešto ja da ti kažem, sve mi ovo smrdi. Kakve su ovo demonstracije srpske protiv engleske okupacije, odnosno Rio Tinta, ako se ne pevaju naše srpske pesme iz Drugog svjetskog rata? Ja prekoh, mislite te Čiča Dražene? On kaže, pa naravno, Srbi sa tim pesmama pobeđuju ili se bore za pobedu, a ne sa ovim okupatorskim engleskim i američkim pesmama. Srbi, probudite se, kaže Čiča, a ja, kao isto tako Čiča kažem, isto, Srbi, probudite se. Ili Srbija, ili Rio Tinto, ili Vučić, ili propast. Odnosno, sloboda. Jer Vučić nas vuče prema dole, a mi moramo da budemo mudri i da izaberemo pravi pravac. Slobodna Srbija u kojoj žive slobodni ljudi koji mogu da rade ono što žele, a ne što novi svetski poredak naređuje.